Ja, pa je, da se postavljajo za odstrel. V glavnem, zdaj smo štartali iz Luke, naše, in se peljemo proti plezališču Omiš. Sicer smo bili namenjeni na Brač, ampak pač se ni dali na Brač, zaradi tega, ker je na splitskih vratih napovedano od 30 do 40 čvorova, se pravi vozno burja. Čeprav burja ne dela toliko valov, ampak vseeno je, da ne bomo šli tja. Strah nas je, oziroma našega kovča tega, da je strah. No, in to je vse, kar vam zdaj ta trenutek zapovedati. Tako mi čakam, da pridemo na otok. Krvi se pali, jer ostalo je malo od mladosti moje, a telo vabi. Po včerajšnjem napornem tematskem večeru na temo vodka in prošek smo se danes odpravili tukaj v Omišu v plezališče. Skoraj večina nas pleza, je fino, tudi vreme se je zrihto. Zjutraj še zelo pihal, zdaj pa lepo sonček posijal, malo vetrčka, tako da uživamo v kratkih rokavčkih. Ne, daj napovedati brez noge, no. Kaj sem brez noge? Imam nogo, sam ni funkcionalna. No vse, ampak ti plezaš pol tudi brez ene noge. Plezam pa pač z eno nogo, pa brez ene druge. Ampak se da. Praznu bol, samo praznu bol, samo praznu bol. Danes je torka, in smo v Starigradu na Hvaru. Šli smo plezati v plezališče Stračine in mislim, da bo kar uspešno. Vse smo podarili, vse smo preplezali, tako da dan je kar lep, uspešen. In končno je danes en lep, sončen dan. Peljemo se plezati s čovnom, gremo v plezališče. Kad bih htjela ti da budeš moja luka, moje more, moja ljubav za uvijek. Kad bih htjela ti da budeš moje noći, moje zore, moja sreća za uvijek. Ja bih znao da te vodim putem nježnosti i snova, da te vodim za uvijek. Ja bih znao da te volim ovim srcem sve do bola, da te volim za uvijek. Nedostaješ mi ti i ove noći, nedostaješ mi ti, tvoj smijeh, tvoj glas i oči. Smo v zalivu Velika Steniva, tukaj je tudi eno krasno pristanišče zadaj, pa neka mini plaža, precej umazana. Plezali smo v enem plezališču s takimi bolj kratkimi smermi, tamle te boljši, recimo Troštev Andrej se pa ubeša po enih visokih stenah pa težkih smereh. Tisti te pogumni so šli tudi plavati v precej mrzlo vodo, zdaj nas čaka pa še dolga vožnja nazaj s čovni. Kad bih htjela ti da budeš moja luka, moje more. Tole sedaj je bil pa še tretji P. Pluj, plezaj, plavaj. To vse enem dnevu, enkratno. Za uvijek. Ja bih znao da te vodim putem nježnosti i snova, da te vodim za uvijek. Vse v redu, hodi, hodi. Po naporni noči smo se danes prekobacali v Sveto nedeljo. Luškana stenca, fajn oprimki, tako da je prav prijeten dan ratel. Upamo, da bomo še en cajt se uspenali, pa nas pa že taksi čaka, da gremo na večerjo pa počivati. Ovo je brod Borna prvi,
koji je dug 21 metar, širine 6 metara, brzina krstareća na 8,5 milja, krcamo 25 gostiju, 10 kabina koje su svaka opremljena tušom WC-om, topla voda, televizija, DVD i tako, CD i tako što vam kažem. Ukratko, o navigaciji imamo normalne stvari, GPS, navigaciju, članovi posade 4 čovjeka, ja, Dika, me zovu, Mišo, moj maleni Mateo i ovaj mali Damir. Na četvoro smatramo da smo jedne od jače ekipe na Jadranu. Na panoramsko vožnjo imamo. S tem Suzuki Vitaro letnik 97. Je pa najboljši od Tadevga Gozdarčka. Come on, man. Super, zdaj smo šli na eno testno vožnjo s tole Vitarco in po terenu se obnese super. Zdaj bomo pa videli še kako so kaj nagibi, stranski, bočni, tako naprej. Život licat u visini, kada sunce bez pristanka nama sije i da ništa nam Ovo su bombice, samo dike, nema ovo nidi, brate. 8 komada, cili rosti. Super. Dinko, vidiš šta je ovo, bomba atomska. Super zgleda. A Dinko, vidiš šta je ovo. Pa pokažite se i vi malo, gospodine. Pa šta će kao mene zna da sad Dika, znaju me već svi. Da. Dinko, ovo je točno cimeta za ananas. Dinko, vidi. Da? Ananas, sad ću ga napraviti sa cimetom, vidiš. Cimet, kuhano vino, amaro, da Dinko. Da. Da, šta je doktorat ovdje. I sada Dinko je to, borgonzola, zelena manica skuvana. Šta ti je Dinko? Ima da je ubijemo. Ima da je ubijemo Dinko. Čekaj. Vitaminska snaga. Bravo, gospodine, bravo.